Desperado. Napalabas, binagbagan ni Warren da Karen ken Ismael, adida ko madadaulan ti relasyon da. Tapno sanda maitulad itinagbanagan daydi ken ni Josie. Nagpatulong ni Ismael ken ni Warren, tapno sapulen na kuma ti inana. Idinagawid dagiti agayan ayat. Napan ni Warren iti ayan ni Josie. Di tamanan ngayon parik na ni Josie tinalaos a panagayat na ken ni Warren. Iti panagawid ni Warren, kinasarita na ni Melchor. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapauluan. Desperado. Amo ka pang panunutam ti asawam. Iso tulungan ka, Melchor. Anya ti kahit mo asawen, Warren. Tulungan ka amang sapuli ti asawam. Tapno agsinublian kayon. Anya? Apay, amom ka din o sa dino ti ayan na? Agtalag ka kanyak, Melchor. Ikagdua-dua. Pero iso talaga ti pagragsakam. Tulungan ka. Sanan, Warren. Melchor. Nakababainggan ka. Awan pagbainam. Tulong ko raytan kan ka. Basta jak kayat. Tapay man. Di ka nagdamag pa eh. Amom mat siguro ti makagapo. Iso ano awanan ti bagam, mabalin ako na panawan. Melchor. Di kan tungatag babawi, iti day tapang ngedeng mo. Saan to, Apolos? Talaga ka di, adi mo mapakawan ti asawa. Di mo ka din mayat. Sanan? Yan talaga sana na mariing ti pusok nga gayat pa eh. Anya. Ano hindi pa lang at ako may ti panunot ko day tangayat. Nabayag kuman anak iayan ayatak iti sa bali. Melchor. Ala, mabalin ako na panawan. At kay dawak man matngarod ka. Anya data? Gaput ako naman nasakit tinakam mo, itinagbanagan nyo ka ni Josie. Baybayam matngarod ti relasyon dagiti anak ta. Warren. Iso ngayon bagak kan karaytoy. Taimpod no kanyak ni Ismael, ti mariklik nana. Ipatpatag ni Ismael, ti nana. Iso kayat namat kanon ang makita. Anya? Iso nga ulitak manan. Di mo kumamat dadalin ti relasyon dagiti anak ta, Melchor. Kat sapay kuma, tamawatan nakmat. Dayto yan ti kunak. Mariribo ka nakmatan, kapoy ti panang tulong ko ka ni Josie. No ipudno kun ka ni Ismael tayan ti inana. Sigurado. Sabalin tumanan ti panunutan ni Melchor. Kan amangan no pati ti asawa kat makapanunot matan iti madikanyak. Warren. Rabin. Apay, di ka pa'y matulog? Kwa. Oh, apay nga't sinaay ka akasta. Adda parikot mo? Awan, Andrea. Apay nga rod akasta ka. Itaman pa'y anagawid ka akasta ti rupam. Pasensya kan. Di ka kumagpanunot iti madi. Apay nga rod anagadayo ti turong dagiti matam. Kaslada na unaga pang panunutam. Ti anak ta, Andrea. Kastabat tan ni Ismael. Oh, apay dagiti ito. Saan dan tumat nga tamay tulad itinagbanagan mi kan ni Josie. Ha?
Saan tumat nga tama dadahal ti relasyon da, Andrea? Aguray ka man, Warren. Apay akas tamad tanti bagbagam. Pasensya ka. Pampanunutak mo't ngamin ti anak ta. Ipatpatig ko ni Karen. Katjak kayat ang masakitan mo't ti anak ta. Di kagdanag. Dakil ti panagtalag ko kada Ismael kan Karen. Andrea. Talaga lumamlamis ang tiparpangon. Inakatagkapin. Sino di umawawag? Ni Ismael. Itaman tayo. Ismael, anya ka titibagam? Anda ko makidawa, tatang. Anya data? May papan ka di manan ka ni Karen? Saan, tatang? Anya nga rot? Dumawatak man iti kwartayo. Adda ka di? Daman. Ang pangusaram iti kwarta. Igatan ko iti agas. Anya? Agas? Uwan, tatang. Kanayon ngamin ngagsaksakit ti ulo. Naitanti ko nakan ka, Ismael. Gapo da ito iti bandog mo. Mapuyatan nagpaya. Tamarabyan ang agripripaso. O sige, ikang ka. Ngam, agawid ka dito. Saan, tatang? Pakita julangan ka ni Karen. Taison ti pangalaak. Anya? Mabalin ka di, tatang? Sige, sige. Tapno awan matimahong ko na. Agyaman ak, tatang. Sige, dayjay lang. O sige. No amukla ko matihayan ti boarding house da. Siya ko ti mapan. Diyak ko man ibawit kini Karen. Huwag ngagpaiso. Apay nga dan marikrik na ni Ismael akas jay. Apay. Oh, ato iti si Dam, Ismael. At dasabaw na dayta. Kaslawan ganas ko amangan, Alvin. Ha? Taapay. Di mo ka di kayat na inlutok? Nasakit ti ulok. Kasla makasarwak pay. Anya? Apay nga ta, Alvin. Diyak mo Tapno sigurado. Mapantalangan nagpa-check up. Sige. Mapantay ton malam. Inton maalak ti kwarta, nga itad ni tatang. O sige. Mangan kang harudan. Tani, aldawan. Amangan numala daw kay ti Jutim. Apay ni Ismael. Apay akas ti marikrik nak. Nagsakit ti ulok. Apay ka ti Ismael. Anya ti marikrik nam. Naimbag nga oras mo, Andrea. Kastamot, Melchor. Umay ka. Umunag ka. Saanan? Apay, anya ti bagam. Adda ka din ni Karen. Ha? Apay ni Karen. Adda ko maipawit ko. Itad na kini Ismael. Agdigdigos. Kasta ka di. O sige. Siga ko man ti mangitad iti dayto a kwartag. Pakitad na kini Ismael kapag gatang na iti agas na. Agas ko na. When? Tapay. Nasakit ka no akanayon ti ulo na. Iso kayat na ti gumatang iti agas sa para sakit iti ulo. Kasta. Atoy.
O sige. Agsubli ako ni Jay guardhouse. Mama, asino ti kasari-sarita mitay? Ni Tatam Melchor. Apay, anya timbaga na kata kayo. Adda kwarta apapaited na kin Ismael. Oh, adtoy. Ne, apay deta kwarta. Ited mo kano kin Ismael. Taimawag kan kwa na itirabi. Dumaw dawat iti kwarta. Anya? Igatang na kano iti agas na. Apay, adda ka di sakit ni Ismael. Awan mat mama. Nalabit aga po iti banog na. Kan kapupuyat nanday chay. Oh, adtoy, awatang. Inayon mo day ta iti-ited mo kini Ismael. Ibagam ama pa nagpa-check up. 1,500 mat day to'y mama. Uwan, tulong ko day takan kwa na. Ha? Ay, agyamanak no kasta mama. Awan anyaman na anak. Kaputa, kasla anak kumatan ni Ismael. Agyamanak manen, mama. Hello, Karen. Nakarubot ka din? Juan, nakalugan akon. Imawag ka man? Urayan kay di paradaan, ha? Ha? Apay, di ka na pa nag-duty? Saan? Nasakit nga minti ulo. Anya? Uwan gayam. Adda ka di inted ni tatang akwartakan ka? Adda. Itad ko kan ka kumay di pagadalan. Ngam, kunang matasabtan nak iti paradaan. Adda nga min papanak. Sa dino? Inak agpa-check up. Amangan noon yan dahito amarikrik nak. Anya nga mina talaga ti marikrignam. Kanayon nga agsakit ti ulo. Kan jak pa'y makapangan. Anya? Sige. Sa kanan nga iso ti pagsaritahan ta. Basta urayan ka di paradaan. Sige, Ismael. Sige. Mag-iam anak. Ada inted ni tatang. Jak mo na damag naman ah. Basta importante kat adda. Urag lang anak pa ita. Agpa-check apak. Tap numamuak da ito yung marikrik na. Apay tata. Anya ka dito ibagayo. Manutintad kan ka ni Karen. Saan pa simang po tata? Ur-urayak dito paradaan. Kasta. Sa ngaripot yung pawit ko kenkon. Kita, ang mga nudi na ito tinaduma. Unay kayo matin tatang. Awan ka dito pa nagtalagyo ko ni Karen. Saan matakasta? Ibagbagak lang. Okay? Apa man na maalam ti kwarta, agpa-check up ka kani. Uwan tatang. Sige. Kahit ipakamom to kanya, noon niya ti resulta ti panag-check up ti doktor kan ka, ha? Uwan tatang. Sige. Unay ni tatang. Kaslawan ko nagtalaglagan ni Karen. Ha? Adan si Mang Pitalogan. Sigurado. Adda ditan ni Karen. Ismael, atoy oh. Inted ni tatang mo kwartam. Ne, nagadumat kan dito eh. 2,500 dayta. Usaram nga agpa-doktor. Kung namin tatang asang aribot inted na ka ni Karen. Apa 2-5 man dito eh. Win gayam. Sa anak pa ilama pan iti pagadalan. Kuyugan kalaangan ang mapanak pa check up. Mabit lang Karen. Ibagam ko matipod no. Talaga ka di ada ito itinted ni tatang. Ha? Isang aribot yung baga nang impawit na. Ngam, apa yung 2-5 mat dito eh. Inayon ni mama ti 1,500. Tapno sigurado ka nung nga ada mausar mo. Anya? Oh,
Apay kita anak kiti kasta. Di mo kayat? Nakababayin. Isu nga, alaan ka rin. Isublit ko ni Mamang T15. Umanayan ti sa nga ribo hintad ni tatang. Dinak ko man pagkadkadan. Inted ni mama day taparakan ka. Iso adi mo kumapabainan ni mama. Karen, Kaduan kalaangan ang mapan agpa-check up. Iti private a doktor ti papananta. Sana bale. Gala ang ti subject ko ita abigat. Iso ako yugan kan. Simangpad ka din ni Karen. Uwan, tatang. Kat amo yun naman tinted na kanya. Mano? Talaga ka di akin ni sayad na di pawit ko. Saan, tatang? Ha? Mano nga ron? 2,500 mo tinted na. Anya? Inted ka nun ni Nana Andrea, ti 1,500. Tapno sigurado ka nung adamausan ko. Kasta. Iso ano diyo pa na mo ang tipod na napasamak. Di kay kumagong ungat. Sige, inak agpa-check up tatang. Kuyugan na ka nun ni Karen. Ismael. Sige. Mabit lang, Ismael. Hello? Ismael? Oh. Inidot na ang telepono. Di naman nga may nibaga numano talaga titid ko. Sa ito, apalan na tintad ni Andrea. Una yun ni Andrea. Nada kumamot mabalin ko. Uray mano. Itad ko iti anak ko. Sana bala. Tay sublik mo't laing day dyan tad ni Andrea. Kunakon ka. Na-overstress ka. Kan gapo iti kanayon apa nagpuyat mo. Iso akas tanti marikrik nam. uwan nga rod. Ang manyangay. Ano sa ko na? Basta. Tumaramdag iti agas nga inted kan ka ti doktor, ha? Agyaman ang iti pa ng kadwang kanya ka. Awan anyaman na. O sige, mapantal iti pagadalan. Taad-tapay la klase, mita. Uwan ka rin. Oh, nasapapailaan ng adda kamit tinwaren. Kung ako mangawagan kainton madamdama. Kaya't kumot tumayak palpalabas iti oras dito yayan mo, Josie. Agyaman na, Warren. Han. Josie, pangasim. Di mo man ibagat kasta. Sige. Basta di ka nga rod agpungpungtot, ha? Anya di kayat mo nga inuman, tayalaan ka. Awan, kaya't kalanga ka sarita. Pilita ka. Ang mga numay ka na ko niti kundaway amang painumakan kwa na iti pang paturok nga akas. Warren, saan mo ka di akayat yat kape? Saanan, napsugak mo't laang. Sige. Sige, ti makam mo. At ay bagakkan ka, Josie. Anya dahil. Apay akas dyan ni Melchor. Kasla, adayulat tatirik na nakada kami ka ni Andrea. Gapo iti may sa arason, Warren. Gapo ta muna sika, ti ay-ayatan. Katagpay suday ta. Ay-ayatan ka unay-unay. Kat nakasaganak nga agsakripisyo. Kan aramidak amin akayat ko. Basta maayat nakman, Warren. Josie. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapaulwan. Desperado. Desperado. Apay akas dyan ni Melchor, Josie. Adayulat tatirik na nakada kami ka ni Andrea.
Gaputaan mo na si Kabaylan ti ayayanag. Kadagpay sa day tawarin. Ay ayatan kabaylaan nga ginkaita. Kat nakasagana ak ngagsakripisyo. Aramid ti amin na pagragsakap. Basta maayat nakman. Josie, Nabayagan nga gan anusak. Isakripisyo ti pamilya ka. Basta maayat naklaan. Josie, nadagsan na basol na itangaramidan. Wan, amok day tawaran. Lumapay nga ron nga ipilit mo. Gaputa ay ayatan ikaw na unay. Warren, maasig ako kumaman kanya. Diyan mo, Josie. Mariribo ka nakmatan. Madlaw ko ka. Nalagaan pa'y lang tinignan kanya. Amok nga dapay lang panagayat mo kanya. Oh, apay ating magdar ka magdana. Makapungtod kan sa amin. Saan? Mariribo ka naklain. Sige. Makamo ka nito eh. Mapanakon. Mabit lang. Apay, Josie. Tapno makapagsarita ta. Ana sa yan. Sumuro ta kay department mo. Saan, Josie? Agawi di tayo dyan ni Karen. Kasta. Mala. Makamo ka dito eh. Katitilak City pare ko ta sang-sangwan tayo ta. Di mo kumamat baybayan dahil ang negosyo, Josie. At talaga kanya ko, Warren. Diyak to baybay anday ti negosyo. Tadakal ti maitultulong na kanya. Adamot ang ornong ko iti bangko. Gapo iti na ito yung negosyo. Kasta ka di. Uwan. Kat sapay ko ma. Tayin to na kangay. Tuwatan ton ti akin kukwa. Iti na ito yung negosyo. Naimbag na nakita ka ngayon may dito ay antiparot. Apay Melchor, aday bagam? Adalang itad ko kan ka. Anya day ta? Kanan ti parot? Saan? Mabit lang. Atoy. Ni, ingkabil mo matan iti bulsak. Sukat di kwartang intad mo kini Ismael data. Anya? Pasensya kan. Diyak nga may namokas di gayam ti kasapulan na. Di naman nga may nimbaga kanya. Melchor, saan ko apagpabayadan day tiyang intad ko kankwana? Ala ang matlaang. Saan yan? Naimbaga mo't lang ni Ismael abayadak kan ka. Anya? Isungay dulin mo na ita. Agyaman na. Melchor. Anya ang ba't nito? Imbes at tumulong datang, kasya pa'y karamdaman. Ni, Mama, apay akas ta tila ngayo. Ada ka matgayaman, Karen. Kasangsangpot ko laeng. Makapungpungtot kayo ka di? Asino mat ngamin ti saan ang makapungtot? Tumulong lang aro den dataw. Di dapay kayat. Ha? Asino ti dakdakamatin nyo, Mama? Ni Tatam Amelchor. Agasam, insubli na di 1,500 at tulong ko kumakin Ismael. Oh, atoy. Ha? Kuna na kanyak ngayon baga kanun ni Ismael abayadan na matla ang jaintad ko kankwana. Agpaiso ka di, Karen? Saan, Mama? Nalaos to pa'y tiyaman na gapo iti intadyo a kwarta. Apay nga rod ngayon subli ni Melchor. Day tatidyak mo. Aglablabasan ni Melchor. Mama? Masurunak at talaga kankwanan. No saan laaga po kada kayo kin Ismael? Ang mga no pinapanaw kunditoy. Mama? Kumusta ti check up mo, Ismael? Kasi ti ako. Awan ti madya nakita ti doktor.
Nasayat nga rod ano kasta. Ngam, apay ngingag sakit ti ulom. Gapo ka no iti over-stress ko. Kan tipan na kapuy-puyat ko. Pudno day ta Ismael. Masapa ka amariing iti parbangon. Intun kwan. Tumanganan ton ti rabi isa kan tumaturog gapu iti panagreprepasom. Sana bale. Adamat ti vitamin ng imbaga ti doktor ngayon naman. Ngam urayat da. Di ka lat taon nagpuyat. Kan numabalin. Agsardeng kan. A working student. Ha? Saan aya kaya't nakaatulungan ni tatawaren? Wan, ngamjak kayat. Taapay. Tulungan na kag peso. Ngamamok. Adamat lakasukat na. Anya? Isong anong sa kon, Alvin. Sana bale. May salangan na bulan. Malpas mananda ito semestre. Kat no ada si tiapo. Iti maudi a semestre. Aggraduar tayo ton. Kumusta kan Karen? Imbagam ka din ka ni Nana Andrea, ti resulta ti check up ko? Saan pa'y? Madmading namin direct na ni Mama. Ha? Apay mat? Kapo iti inaramid ti Amam. Apay, anya tinaramid ni Tatang. Insubli na ti kwarta nga inted ni Mama kan ka. Anya? Agpayso ka din nga imbagam kan ni Tata Melchor? Nga isublim dyan kwarta nga inted ni Mama kan ka? Ne, awan ti imbagbagak ah. Imbagak lang aninayunan na. Kasta ka di? Diyak man maawatan. No apay kas dyan ni Tatang. Imbis nga giyaman. Kas dyan pa iti naramid na. Maawatak mo't kitian ni tatang mo. Mabain siguro. Iso akas dyan inaramid na. Sapay ko maa. Takas ta ti makagapo. Ala, guston. Di ka kuman agpungpungtot. Oh, kumusta gayam kariknam? Mayat matan. Nasayaat mat no kasta. O ala, maturog ka nga rudan. Tapno makainanakan. Bye. Bye. Talaga pagpungpungtutan nak ni Tata. Sana bale. Ganda ninti Domingo. Agawid hakkat kasaritak. No apay akas jeti naramid na. Awagat ni Warren. Amo kasaan pa anak katurog dahi jay. Aramida, tap na maawis ko tirigna na amang ayat kanyag. Aday ta. Agririlin ti cellphone na. Urayak na sumungbat. Hello, Josie. Rabin, nga may mawag ka pa lang. Abay, maturog ka din, Warren. Saan pa'y matkit di? Apay, anya ti bagam? Awan, kaya't ko lang amang ti boses mo. Anya? Uwan gayam. Anta ka didita ni Karen? Wan, ada. Sigurado ka? Saan ka kadingag liblibak lang? Wen, gam nakaturugan. Iso ano ada napating nga ibagam? Ibagamon, tamaturog akmatan. Kunak no awan, taumayak kumadita. Anya? Ngala, tamo ka na banog ka. Maturog ka nga rodan. Good night. Sayang. Ada ka no ti anak na. Nawan lang. Mapanak ijayan na. Oray di kastoy nga oras tirabi. Ngam sana bale. May ka nagtumot lang. Iti kon taway. At iti kanam, Lolaya. Ay na, talaga anak ay ayat day ti aparat. Ha? Ni Melchor ti nakatakder iti ruwar ti guardhouse.
Kumit kita dito eh. Noowan ti baga na kanyak. Dak kayat akasarita. Nasakitanak iti kasya niya naramig na. Kayat ko atulungan ti anak na. Ngam kasla di na kayat. Insubli na pa iti kwarta. Ora asinumat siguro. Masurot. O sige, Blue Leia, panawan ka na. Inton malamanan. Bye! Kit-kitaan naklat na. Mapanakit din. Mama, agpakadaak. Mapanak ija syudad. Adda pa'y kwartam? Adda mama. Adda pa'y nabati itintad ni papakanyak idi. Kunak no awanan. Talaam ko man to'y intad ni Melchor kanya. Adda pa'y maaramat ko mama. Sige, idulin nyo pa'y laang dayta. Ibagak tulangan no adda ka sa pula. O sige, makaamo ka. Inak nga roden mama. Sige anak, kat agan-anat ka. Ne, apay ngay may kaditi opisina mi, Karen. Urahin kayo. Tadandani magtanti lunch break papa. Agkuyog tan, taintamangan. Sige, urayan naklang aro di tarwar. Tadantanimot lang ang ti lunch break, iha. Wen papa. Melchor, at iti meriendam. Saan ko man, mare? Tane, dandani mo lang ang pangal daw. Halakit din, agmeriendakan. Nagyaman ak nga rod. Uwan gayam, hindi ngay Andrea. Sa dino ka diti ayan na. At damat ni tabalayda. Among Melchor, at damadlaw ko kan ka. Kanya da ita, mare. Apay adi kay matan agsarsarita. Noomay napakanan ti parot na. Agsarsarita kayo mat. Diyan mo siguro, da parikot na iso akasta. Anya ko matiparikot na. Diyan mo. Basta, awan bibiyang ko kenkwan. Apay Melchor, at dadiyo nagkinaawatan. Kumusta ti panagadalyo kan Ismael, Karen? Nasayat mat papa. May salangan abulan. Malpasan dayto a semestre. Wan nga rod. Nabit mo ti panawanan niya. Wen garud papa. Ay wen gayam. Idi na minsan nga aldaw. Kinuyog ko ni Ismael ang napanagpa-check up. Anya? Apay, anya tinapasabakan ko na? Nasakit ka no ti ulo na. Kan makasarsarwa. Anya? Wen papa. Awan mat kiti nakita ti private doctor tayo asakit na. Nasayat nga ron no kasta. Nangalahan na nga iti kwarta kay no sarna nagpa-doktor. Ada sa nga ribo nga intad ni Tata Melchor. Ninayunan ni mama. Kasta? Wen papa. Ngam amuyo? Makapungtot ni mama. Gaputa insubli ni Tata Melchor ti 1,500 nga intad na. Anya? Mama, nakita yung ka din ni Ismael? Juan, nakita kitay. Imbag man ta nagawid. Sa bagay, Domingo intun bigat. Awan duty na, saan ka di? Wen mat kiti mama? Kan kayat nakanumat ang makasarita ti amana. Kasta? Ay, wen gayam ma. Saan ka no ang makaawit ni papa? Adda nga min napatag nga aramidan da. Juan, amok day ta anak, tay nawagan nak itay. Ala, umay ka. Inta maturugan ka ni Rabi. Apay nga inaramin duty kas jay tatang. Nakababain ka ni Nana Andrea. Sana matiti inaramid ko.
Di kiti agyaman. Na nasukatan ti kwartana. Adamat lagayang portayo. Apay nga rod asang aribo lang tinted yo. Di mo ba't nga may nimbagan no mano ti kasapulam? Apay. Imbagan na kan ka na sakit tinakam na kanya? Saan tatang? Oh, matlagaya. Iso asaanan nga iso ti pagsaritaan. Tinapatag? Awan ti utang ko kenkwana. Ay na, agyaman nagtada ka manin, Warren. Pangasim, Josie. Di mo kumarami din ti kasta. Nagabuti customer. Data tikit kita anda. Awan bibiyang da, ore arakopen ka. Anya ko ma. Kan, apay. Talaga ka di adi nagayayatan, Warren. Sige. Ibagat tipod no, Josie. Well, at dapay la panagayat ko kan ka. Oh, agpay sa Warren. Oh, agyamanag. Agyamanag, tay ayatan nakpay lagayang. Ngam pasensya kan. Taday tanayat kat ipabos oy talakuman kadagiti anak ta. Anya. Taapay man. Gaputa jak kayat amaradahal ti reputasyon ko. Kastamat ton ti pamilya. Jak kayat nagsakit tinakam dagiti anak ta kanya. Di mon panunutan dagiti anak ta. Di importante kanya. Katipagragsakan ta. Sana mabalin ti kasta, Josie. Tagayan ayatan dagiti anak ta. Anya. Anya ti aramidin ni Josie iti dayta na amuan na. Gagayem, di uliwan adenggen, tituloy tinubela tayo anapaulwan. Desperado. Insurat para iti radyo ni Romel Sarmoyan. Iti met direksyon ken musika, Jonah Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay